na chuanin heti lai hmuna kan kalkhom san ber le kan program kan siam san ber award semlam kan lo hnai to na hemi award sem hi boy pui turin tlangwal James Ramdin Moya kan so manga ani hi advisor SSU wa ani a ti chuanin Zamzo Real Estate Chairman nilai ani bokani ti chuan kan sha let he dan tur chuanin tlangwal James hi SSU a hianin president alo ni to bok ani ole tuna tlangwal James Ramdin Moya ilo so mang. Honorable Chief Guest, the leaders of Student Self-Support Union, and the winners of this prestigious award. It is indeed a great privilege for me to conduct this distribution of the most prestigious award, which is the rarest of its kind, maybe in India and maybe in the world. Mizo kan sunzom deng nam dang tenan lo en ve takin kan tia sap tong kan tran ve mai mai ni kha sap tong ka ti tuan don mo tia lo ning man fe fen om pal mai thai hey awat kan han tia kum danga kan han ti thina achang chuan MJA Mizoram journalist ko ta te a selection da chang te kan neya tin na chang chuan kan advisor dang te ta te kumin hi hemi tuna asem shim boy pui tur pi alama awat dong tu tur thang tu in charge min han rod le mau maya a har khop maya recommendation kan ti hi criteria inang vekin format omsa in school le college sangshanga abekin higher secondary school china kan thon chuaka ta chuan higher secondary school le college le university te chunga chuan in anzir tir tu te principal te tin university level a chuan dean of students welfare te tin college SU leader te le college le higher secondary school branch SSU branch roi tu ten adong om ngoi nian shiat an mi shiat chiante an ron recommend thina ni chuta tang chuan recommendation ron lut kha kan han scrutinize sa ti chuan in uluk taka kan han scrutinize nuwa khan short list kan neya chumi short list nuwa chuan telephonic interview te kan nei le a kumdanga chuan in personal interview kan nei thina an chanchin an ron zia ba ka hian uluk takin an personality te an hoi herte kan en le thina amai ro chu covid issue te wangin kumin chuan personal interview tilo me yang kan ti a tin ba ka recommendation ron lut zinga hian kho sang te po atela chuta chuanin athang tu ni a she omani recommendation ron lut zonga hian a phu ngoi vek an lo ni sia hei hi chu adong ve lo chi yang a han ti tur ei khan om lo ani chuta chuanin pathian ron chungin thei topin uluk takin a screening kan han tia a topa chuan har sati tak chungin a phu ber te jingami pathum kan thlang chuak thei ta a chung te chu nichina an ming kan troi tu tenan ron puan chu te kha an nia chuan a thandan criteria toite kan soidu a eng angin nge a in todel class eng zata ni atangin nge a in todel tina in todel na hian eng na tenge tho thin tin eng har san nang tenge ato tin enge ni atum ti te khati khan criteria sang atangin te na kan neya chung atang te chuan uluk takin kan endika ti chuan an chanchin kan chiar chuak anga ka chiar chung hian an chanchin ka chiar te hela hian an loading chuak anga ti chuan ka chiar zo an thun nan thu lenga ti chuan adang kan chiar lenga chumi zo chuanin an zawain an ron chuak phayanga awardis te ta chuan lo man hlan na kan neanga ole nichin khan TV lama chuanin an mel alalang lawa kan awardis te kha pathum man ni a an pathum hian merit lisa da ani lawa an vai hian awardis an niveka ni na in ang vek an nei ni pakhat na ni vek ti na ni chu amai ro chu ain dota chiarangai dona wangin alphabetical order in an ming kan dani ama sabera larin oma son of thang chungnunga ngau pakhua tuna mission veng thanga cheng mek third semester MA history Mizoram University a azir mek ani o ti khana chanchin kan chiar nga lang lalrin oma hi October ni sompriya sang khazakwa somkwa parukhan puthang chungnunga late le piwan ni te fa no pang berni turin ngau pakhua a alo pianga an unaw hi pathum ni in mi pa pani le meichia pakhat an ni ei zonna lama chuan apa hi PWD a MR ni a apa thi nu hian anu hian apa ai a o vele ani zirna lama class 12 thlang hi ngopa a azira BA chu government Shrang Vana College atanga zovin
core subject history ala first division apas ani tuna hian Mizoram University third semester MA history and ethnography azirmeka mission veng thanga apate te ina chengin ani tumchu professor ani mani in todel nan hian cement work kan ti te arte broiler an khuango palamathon te plumbing hei pipe fit kan tiang chi te rong noi te le chi sang sang thok thina mani in todel na konga hian harsan na tok lutukin ain selova azirna lama nasatakin ain todel na hian a puizok ni inanga yani rino hi posom panhi apas nu khan a u te ho soithin college life chen turin kumsang hi som pro khan ngopa atangin Aizawl aron chuka a phur hle bok ani Aizawl college life an chen tur kha mase arin lo lutuk le an be se lo lutuk mai in van doina in atlak bok ta a hemikum hian chung ko izong tu ber apa boral lo maya azir zom du chuan ama a ain en kola lo ngai ta ani abul chan nan mison veng thang hol sakna na tho tur avadil ve chot maya anni chuan an lo phal hlau maya chu chu mani in todel na tura abul chan na alo ni ta ani rin takle taima taka tho awangin mison veng thang hol sakna en kol tu ber point adu sak ema tun thleng hian na tho tur adilin an lo nar ngai lova an bula a tho to lo hnuwa po zan lam na reng renga chuan du sak takin rin hi an la som thin ti chuan zoi zoi in ama ma mo ba ka chung te poisa thon thei khopin alo in to del chauta ani kumsang hi som pasari top lama cancer na wangin anu zai lo nga ya pa ber to lo bok nen anu chu amo phurnani ti sia in Aizawl ala tha a anu teite puina nen asum tho chwa tangin anu chu dam thavalin an enkol theiani aro pui khop mai anu an enkol lai hian BA azirmeka in hlo alo ngai nen anu boy pui ngai bok nen kar khatle ni thum chau class akala attendance at la chiang hle masen principal puina in internal mark nei hau lovin a exama first division a BA a pass ani hemi nu hian class kalti boy lovin jing kara an khuango palama arte arnote thon na athokle tangat ngata jing dar thuma te chuan a omna venga tanga veng taka om man to thina ni hemi nu hian rong hnoi le plumbing lama mystery ani le a inrin ni le holiday le jing le zana te ahun all zong zonga na thok thina ni ti chuan azir lai puite ne na cha du te pakhat na zir lai kan ni chung hian mani in toder kher lo pon kan mamo then khat nia kan sia thi ti tle mila ti chuan kan hau tak lawanga tlemin kan nu le pa te kan lo pui don ti na lo ni pani na mani in todel chuan nang mani hlok pui beranga za omna I hlo chuak bokang pathumna thantla khopa lekha hanzir meu chuan exam hi a hupur omlo adi khop mai thantla khopa zir hi kan tam lo thina ole professor ningai turin du sangna kan hla ne a thunna lo thule sana ador le chuan mal som hlui loading chuak vele sela ani hi tuna ramhlun sports complex an chenga an permanent address ani 5th semester bcom zingkara government sang ban college azirme kani achanchin kan chiar le halang mal som hlui hi november ni som priya sang kha zakwa samkwa por khan pularing zola le pilaram sang itafa upaber ni turin Aizawl civil hospital alo pianga an unaw hi pangani in mi pa pahni le meichia pathum anni eizon nalama chuan pa hi PWD athok ani zirnalama kids care school ramhlun south polre le pol ko azira kumsang hi som pali khan ramhlun south high school atangin class 10 na pasa government Mizo higher secondary school atangin class 12 azawani class 12 apas nu hian stenography zirin ITI training le stenography zero zavin tuna hian government shangban college 5th semester bcom morning shift azir mek ani morning shift azir na chan hi chhun lama na dang thodu wangani polria tani lai tangin pencil le zirlai buman then khate mania alo in tum ve theinan ti in
an chen om nai vaya te in su le na te in a in hlo thina an chen oma tui khur om thina tui thal te na in hlo thin bok ani class 10 to 12 azir line holiday ya mi ina na thoka exam chola dor thona rem changa mu anga thok thin bok scenography azir line class bana ina po holovin zan lama ei chop dora dar som thleng na thok thin ro pui khom mai kum sang ni som pariat kum tir khan mizo namruna computer operator na amua chu tun thlengina thok ta ni he ana thok chung hian jingkara bcom class sakala ma se vok an vul box sinen jing tho ma le zuala lo nga ya jing daruka class an tan wangin vok cho khon turin jing dar ni dar thum vela te athawa jing dar ko a class an banga class ban vele choma dar som pakhat vel thleng computer class sakala chumi nuwa full time a thona mizo namruna kal le thin asoi mai phallo chu a thona mizo namrun lam hian adin mun an hrethiam ema azir lai an ngai poimo sak em boka engma soinoi an nei ngai lawa alom ani unaw zinga upa berle chung ko rin roll ber chu in chunga mo phurna nga hlemeya in chunga che talo nga ya zandar som pakhan nulama hian identify man chau thin pickle zor ba ka rong noite chomele thil dang zorte a thok tel boka vain thlengin holiday ya hian mi ina na la thoka ma se a zaklo ama mamo a phusuk ba ka achung te hena a tho chu a pe thei zok hialani somi hi Aizawl la piang le seilian ani a pa sarkar na thokalo ni bok nen chung kho harsa an ni san lo chumi awang chuan hetia le khazir pa rem thoka in lo po hi achung ten an pompui lo chang om fowa kan chom thei chelom in lo ngai hli nem te pon ti thin ani ome chumi pialama chuan Aizawl la piang le seilian na chu na thok thiam lo tura te min an lo ngai thina mi in na thok tur dila awakal chang te hian an lo nar chang atong fo ani amai ro chu beidong lovin adil luizela tiang chuan na kha a mule mai thina ni khotlang le kaushana a thei ang to ka in mangin the Salvation Army ramhlun COBL SAY finance secretary ani mekani tuna hian ramhlun sports complex a in le lo nei an khosa ani tum chu entrepreneur ani entrepreneur ngai turin du sakna kan hlana azir lai puite hne na thu cha pathum te kan han chiar lenge pakhan na tho hi za lo turani na kan tho reng hian mi mitlung zo taka tho thin tur chu chuan ale pekzela kongmin sut kwak sak thin ani pani na kaushan le khotlanga in man te zirna le na tho te hi pathian ko ta kan kol tir chuan a kal kop theya nu le pa thu o ya ai upa za te hi mal som na thlen tu ani ya mal som na hi pathian atanga chuak ani bok tong trai le bible chiar thla tham thiang ani lo pathum na ram le nam mangai tu tak chuan tong ka le social media atang chau ni lovin atak nge in a che chuaka in to del tuma thei top chua taima taka na thoka a thora te achung te ba ka then om te thlenga tel tir thei hiram le nam mangai tu chu ani thatin hlolak hi a hlu aba ka hlu ni ka hriata chuan mani thora ngei ei hi a hlu le zuala kan rama nam dang ten na tho turan mu zo lo thak thlengin mizo thalai te hen thok so wela thok tamila kan upan hnu thleng poin kan lo in ma kho don ti na lo ni ro pui khop mai ole ma som hlui entrepreneur lo tling tang ni turin du sang na kan hla ne adot le chuan VL mal som tuanga khongen lo chuak ve sela ani hian third semester BA Government Johnson College azirmekani an chin kan thiar vele ngalang VL mal som tuanga hi July ni som priat sang ni pani khan puwan lal vena late le pizar zo lian ni tefa upa berni turin Aizawl Civil Hospital alo pianga an unaw hi pathum ni in mi pa pani le mechia pakhatan ni eizon nalama chuan an chung kwa hi huan nei an dia apa hian driver na thok bok apian nu kum po tling lawa an omna republic venga tangin anu te kholam ta chipa an pema zirnalama chuan high school thleng an khuwa ta chipa azira class 10 na pass nuwa anaw tenen bethlem veng thlanga Aizawl in lo in government jail higher secondary school class 11 le 12 azawa tuna hian government Johnson College third semester BA azirmekani
Class 12 azira tangin thei angin mani in to del tumin na thok thina arem rem thokin tho she nei ngai lo zan rei tak tak thengin lung thiar te leivung pai te le mi intifai te le chul dang dang thokin a thian te nen anin hlo thina school chol chang te hian mi in sangna in hlo lob bok malahi van doi thak takina pa in November ni sompoli sang hi sompariat khana boral sana ti chuan unau zinga upaber nita chuan ama chau nilovin an chung kwa ngai to tel alo ngai ta a ama ayorim zoka na tho alo ngai ta ani school ban vele te hian hathok turin aliam hal thin fu huan nei an ni a exam chol te hian an khwa hoin fu huan thloin ramariak lut ngal vat thin ani college kal nuwa point hlo chun zom zela in todel nan hian cement uak te brick balu le rora thiar te driver na te a thok thin ani ti chuan thei to pa rem rem thoka in hlo thin na tangin an chung ko le naute a chom thei ani dammo shitlan to chang po a na tho sham angai thin hi sheom ti ve deuh thu asoya tin an in hlona ten hlon pek that lo chang an nei then school mo college fee pe ka lo ngai to si khatiang ang chi khun khir tak aton chang te hian sheom ti ve thina choko puara e man lo khopan na tho chang po nei fo ani chung tele nau te en kol tel pa ani wangin a tho cho chuna ren ema thom no po a hak lai ala that chuan a thar lei mai ngai lova thom no ngai ngar ha akla sakal chang mi nan nui de te hian she omati thin hle khotlang le kaushana thei ang to ka in mangin an college students evangelical union assistant secretary ni meka zirlai ti tha choi moina oemele kaushana tangin alo dong nual to bokani ani tumchu IAS officer hani ro pui khop mai asir lai pui te hena athu cha pathum te hi kan han puang velenge eng po tokin eng ding huna po dingila ama sebera pathian da rengila pani na tumru na le chelna nen chuan thil eng ma hi a har salawani pathumna kazir lai pui te tu te mai po hi mani in to dela mani tho chwa ngei sil fen in bela kut na thok le in hlo fa te musita nui so mai lova mani in to del tum ve turin chan ila sau ang u ti te hi acha du chu ani ole tikhan malakha chuk to lovin a thian te khan ron join sela helaya hian chuan lo man semna kan nei chho mopanga kan idol ten ni anni hi Mizoram thalai te idol khonga in kan chief guest om tak pulal chan damaral te ron chuak sela lo man min hlan sak turin hela matring mo kan chief guest in tikhan amal te in a hlan pheyanga ama sebera olrin oma tikhan thala rem de tikhan adot le a mal som hlui adot le chuan VL mal som tluanga kan chief ga zom tak kan lo me he wat hian nichina khan le khabu le thil dang ham thanna aken tel kan soi to tuna an don ta ka kha choi moina citation le kha sawat cheng sing khat theu ani ole tuna chuan tlangwal te boy tlung bilal som zuala lo chuak sel stage Mizoram zalen na swal tu elmal som a kol ni ti le khabu an dong theu dona hei hi aziak tu mang thom te ina aron sponsor aron donate ni chuan asem tu tur hi SSU kan advisor lo ni reng to thin tuna hian secretary Mizoram Independent School Association ani tikhan an ming ka chiar dia to lawanga amal te khanin asem phei mai don ni adol lelo in ring hal turin pulal machuana zofa tlangwal te boy tlung kan lo me pulal machuana zofa hian le khabu
pasari lai mai ama ziak vek zani na hian ron to nei nik voi khat kut beng thale teng chuan ama saber ama lekha buzia ka beng ma sakber hi Mizoram GK mini edition 5 ani adot lea tlangwalan hima president SSU ani hian mizo thon thu pulan ma chuan zo fa ziak pet cheu don ani hemi dot le lo in ring turin pupi silal ram engmoya SSU president lui tuna lo man sem tu tur hi SSU a president kal chuak to zamzo real estate a managing director ni mek adin tu te zingami ani tuna le khabupek hi Mizoram khosang sang chanchin volume 3 Kolasip district khochunga khosang sang chanchin ani chuana dot le lo in ring turin darming liana chairman award committee ani hi SSU secretary general ani mek bokani ani na apek hi Mizoram khosang sang chanchin volume 4 Longtlai district chunga khosang sang chanchin ani beng war thak viawang adot lea bilo ro hlu alo in ring le sela tlangwal bilo ro hluwa award committee secretary ani hian Mizoram khosang sang chanchin volume 7 Siaha district chunga Mizoram khosang sang chanchin ahlan ani adot lelo in ring turin Angela van Omoi sangni som pani kuma hetuna kan andonang thau self support award lodong to tu ni chumi zo le chuan Francis Aizawl lungmon khalo in ring se Angela van Omoi hian Mizoram khosang sang chanchin volume 8 Serchhip district ahlan meka ama Angela hi sangni som pani kuma self support award lodong to tu ani Angela kan lo me chuan adot le chuan Mizoram diary sangni som pariat hlanturin tlangwal Francis Aizawl lungmona kum sangni som pasaria self support award lodong to tu ani ole loman nunung beratan pen drive thar 2 GB Skynet computers in anron sponsora asem turin tlangwal Johan lalrem ruata joint secretary kan some pen drive thei tangkai taka anman kan du sakani ole kana wadi te khalo le ting le lok ro le toy te interview zona pak theu kan zo tang le rinoma tuna loman he choi moina in handong ta hi iril ruwa engelo hasaber sei te le arau pui khop mai su zong chumo ole lo mo me microphone khan ta theila ma som hlui nu le paina an som thei chung che in to de lo tum tang ami in vela in hlona in zon kwal she om dana kha sentence ni khatin soi lok te le rilro kha ashe om ve de le ka mulo me anga ti lo to na ka om ve china chang chanin cha mai te kha ka du chin so ole tuna viel mal som tluanga e wat ti hian in lo dong ta a chuan nak tu ka ngai ti don le fu na ka feliang avaro puyem kha nan thok ma char zela ni kan awadi te hian ole kan awadi te kan lompui tak zet chewa in ni tum theu te ni theinan du sangna kan hla na cheu kan lo me
Tlangval James Ramdin Moya SSU Advisor le Chairman Zamzo Real Estate Nibok Tsunga le award min sem sak tu te chunga lom thu kan soya tin award le tu te kan lom pui em chewin in kal le zel na tura du sakna kan hlan chewa pathiani mal som zel cheu ro se ti kha kan han soile duani